abakomeye bakwiye kubaha Imana, aboroheje bakwiye kubaha Imana, ingeri zose z'abatuye isi dukwiye kubaha Imana. Mu kiganiro gishize twababwiye ukuntu abanyamerika basebeje Imana mu birori bya Golden Globes Award, bakavuga ko abantu bose bashimiye ababafashije kugira ngo bagere kuri ibyo bihembo. Imana yo nta muntu n'umwe yashimiye, yagize 0. Ariko wowe uri kunyumva n'undi uzanyumva, turabizi neza ko Imana ifite uruhare mu buzima ducamo bwa buri munsi. Ishobora kutarukwereka ariko ruba rurimo. Uzayibona mu gihe uzagera mu gihe gikomeye, amaboko yawe atagishobora gukora ikintu na kimwe, ubwenge bwawe ntacyo bwakora, amafaranga yawe ntacyo yakora, wisanga utegereje Imana yonyine. Mu buzima bwacu dukenera Imana kugira ngo idufashe gukora ibyo tutakwishoboza, kuko ishobora byose. Reka tugaruke muri California, Los Angeles. Twese ntabwo twiyumvishaga ko mu gihugu gikomeye nka Amerika cy'igihangange icyumweru gishobora gushira guhagarika umuriro byabananiye. Bafite indege zikomeye, bafite uburyo bwose bashobora gukoresha kugira ngo bahagarike iyi nkongi y'umuriro, ariko kugeza na n'ubu ntibirakunda. Agace bavuga ko basa nk'abawuhagaritse ku buryo bukomeye bageze kuri 27 gusa ku ijana. Utundi duce twose bari kuri 13, 10 ku ijana. Birumvikana ko bakiri hasi ugereranyije n'umuvuduko umuriro ufite. Kugeza ubu ngubu abantu 24 bamaze kwitaba Imana, abandi 16 baburiwe irengero. Bivuga ko bashobora kuba bapfuye cyangwa se batarapfa ariko batarababona. Si ubwa mbere inkongi zibasiriye California. Kuko mu 1991 California yibasiriwe n'inkongi. Kugira ngo babashe kuyizimya yatwaye biliyoni 3,98 z'amadolari. Si ibyo gusa, kuko no mu 2018 nabwo habaye inkongi igatwara biliyoni 5,36. Izi miliyoni ni iz'amadolari. Mu 2017 nabwo inkongi y'umuriro yatwaye agera kuri biliyoni 11,34. Mu 2018 inkongi y'umuriro bise campfire nabwo yatwaye biliyoni 12,76. Muri uyu mwaka iyi nkongi turi kuvugaho imaze icyumweru imaze gutwara biliyoni 20 kandi ntirahagarikwa. Byubira no kugeza kuri 50%. Bivuze ko ishobora kuzatwara arenga aya ngaya ikuba inkongi zose zigeze kubaho muri leta ya California. California ikeneye kuzimya, ariko ikeneye n'Imana, ikeneye abanyamasengesho. Muri Bibiliya Imana yigeze kubwira ubwoko bwayo, irababwira ngo nuko abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanjye nzumva bakiriza igihugu. Abanyamerika bakeneye iyo nama. Uko iminsi ishira iyi nkongi igenda yongera ubukana, ndetse n'imbaraga zo kuyizimya zigenda zikendera. Kugira ngo ubyumve neza, uko inkongi imara iminsi myinshi abantu bagerageza kuyizimya, hari abakomerekeramo ndetse hari n'abapfiramo. Iyo mwabonye mugenzi we wapfuye kubera iyo nkongi acika intege, hari abasubirayo,
hari n'abakomeza ariko bagakomeza baracitse intege. Ikintu cyose kibi iyo kimaze igihe kinini, abagica intege nabo bacika intege, kuko baba barimo barwanya ikintu babona badashobora. Kwibaza Amerika yakora iki? Nabo bari kubyibaza. Ariko mu bintu bikomeye bagomba gukora, bagomba gusubiza Imana icyubahiro cyabo. Ubundi Imana nayo igakoresha imbabazi igira ikabatabara. Ibindi byose bazabikora, hatakara amafaranga, hatakara ubushobozi, hatakara ubuzima bw'abantu. Ariko kuko nimara Imana iri kubahana, bakeneye guca bugufi bagahindukira nk'uko twayibonye Imana yabibwiye ubwoko bwayo. Izabababarira ibakiriza igihugu. Igitangaje, hari inzu imwe y'Umukristu iri hariya ari kubera ubundi, ariko ntacyo yabaye. Ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Abazi amateka ya Bibiliya barabizi. Ubwo Abisirayeli bababwira ngo basiga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango yabo, ababikoze ntacyo bigeze baba. Mu gihe umurimbuzi yazaga kurimbura, we yarabasize. Uyu Mukristu nawe ahandi hahiye, inzu ye irasigara. Nubwo wasenga abantu baguseka, nubwo wasenga abantu batabyumva, ariko byanga bikunze kubaha Imana no kumvira ibyo igutegeka, harimo intwari ikomeye, harimo intwari iturinda, harimo intwari ituma dukomeza. Inzu z'ibyamamare bikomeye zafashwe n'inkongi, zarakongotse, zakongotse rugikubita. Ariko inzu y'Umukristu woroheje yasigaye. Ntabwo ari uko ariko yari ikomeye, ahubwo nuko hari icyo yavuganye n'Imana. Buri muntu uri kunyumva hano usenga afite icyo yavuganye n'Imana. Imana iri mu isezerano ryayo. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ukadukurikira. Ni iby'agaciro kanini ko kugira imigisha ntikabure mu buzima bwawe. Nkwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bindi bitaha. Iyi nkongi tuzajya tubabwira byinshi bigezweho, ko ibintu bihinduka tuzajya tubibabwira. Gusa si inkongi gusa, kuko hari n'ibindi biganiro byinshi turi kubategurira. Kora subscribe tujye tubana.